Ni kong samanda urupan bersumpahan ini gadak jong dihinggap itu senang jong ini kan urupan ini. Di nak sambukan pada rupa ikon, bisa kalian pada di rupa pada makalian. Kaslam yarab iki badok urupang ka ayo bansam jingarap tikitiar bagi jan pens aj banyo penankam haye iki kendai na kish phomot kilong yang ki badok na keleng kari khasi jangtia menta kasi ka arf kendai trek na pra ajar apwe hamokar Christian Higher Secondary School Shillong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hill District Shillong lawan ban sakhi ka te ka jingsam jingarap ka bade ka sien ka bashpau ikendai ngot kilong yang ki blau yo ka jingarap menta ki kentop ya ka kong bond khar national pas i West Gentle Hills ka kong Amanda Talang national Pamarik West Gentle Hills ka kong Alinsha Snaitang na Maulai Nokwar madan ningkhud ka kong Bayarlen kong Jo national Langkawet ka kong Banti Mary Korba national Nong Thliu ka kong Pershan Wan Khar national Maukasyang ka kong Liki Dekhar national Puriang ka kong Inarisha Thaba na omningka kenton bat uba kershan bor kongsen na nongrem sadau kawai kalong yang kam shimla poi satya baidan haga jingstam kite kilong yang ki yo ikitiar shat na du kheu ki pliang da bor par kiwe bar ki jans at kum ki tungsok rajai singklia bar kiwe de khalang bakin yo pendon kam hayen jongki ya kite kitiar athian mar san hajar tingka marwai ba san spa tingka pal ajing ra bailenti yaki ka jinglot baro shiphongot kenthop ye iwe ibamla pan poi kalong san hajar san spa kajing yo lompat kalong nyopinyo haja khandai spa san pau tingka par kapisa ka batam kalong ar haja khandai spa san pau ya kate kapisa ka batam namal bakawan dirpor palat kaslam jingarap an se shong meeting bene perkat kupno ban pendang kam hok na ka benta kajing mitoy kilong yeng ki batok hakari jingi